Kaseng samla balang katreng mau kenro henne kasi baal khanyo tere gurisa ajar pulai kala perberabat pelang katamasa bam so plang hak arpui tereng mentau benai haba kren shkila pathai kubor present kaseng samla balang katreng mau kenro uba pen biang lang kshel wala pen te bai kenya katamasa bam so plang on pelang apo ka holy cross school mau kenro ulong ru bakatong jong kenya katamasa kadai ban kintiu yu so plang uba dei ru jing bam tenra jing kipat ba kathan rilum kasi jantia uba pen biang ulong bakania kadai kesin kabaring kong akpo mikhalia ban pelang ikani kata masa ban kintiu soplang bakan nang penslur sisyu ikinong rap ban rap yuni ujat jingba ba kasang samla parsi kodro kasaplo ya kata masa bam soplang lasi kendai ka history ban kong hakislah rajuni ba kandan kata masa bam soplang we khat akten plan media best beta festival itu kumbang nilok hak kum ka tradisional ni ukasi ni jusmat banyak bang itu soplang bat unai ne pila punya nyapa makiyong ihat dai kum hakin gimana mentan balas sedang ni usoplang bat yo soplang hadu mentan ni iba laju tung laju rap dakin orap hakitai maupun ro kum hok mauleng pingwan terteru kharap teknolog men ka pakrau penyedan langsung ni na kaseng samla paris jadi iba yang siap di persen samla kemudian iba BS siap beri nama mokro buat yang buat semua sultanat renjang pelang ba kibiru kitung tema mokro di sok pelang bom ada wai bat ubah kila ina duki spatsen mensual si spatsen mensual pak kadang katai nong rap hapuk mokro tik pun kinong rap ki jepua bakno ka sarkar bahkan buat kelat kendi penting sok pelang ini sok pelang udah begitu bom ada wai berose ubah penjok dong iki baksan ki senti bun ki pai ba ki time mau control kim la siu balik school mengatakan baduna ki jinyo te dai haner kon ba ka jin wan ni pau jang sama paris wa control ban pelong yang ni kata masa ha ba kini ki la le banyak kenduk ya Dr. Vijay Kumar ali kenduk ya Pak Paul Lingdo beliau menteri jongkar tenat kami jongkar partai antara kali ikendu ya Miklian Age but hakani ka festival kandi du bar kai on baiting ka baik dekat tourism department but on nyatri lang du bar ka Miklian Age but ka arts and culture hakajing lam di ba fikri kar nuar beri IS beri ru komisioner sekretari jong arts and culture dengan yang lain kemudian habis pada kali nak kalian director jangka tourism department ibu Sirul Lingdo lu apa boleh tindo ya kan ni ila teman kalau bawa si bondo nak kalian ke agriculture ke kuat pensim ya kan ni ke kenti yo soplang kom woi marga wa dongkam man ketiu penselur di pai ba jang lagi wa bagi tip saudong jang selong kibri kibon terwa so oyuk sopi ki soplang kibun di time control fi time control kapumi sibun ko no strawberry da ukrai hakni ke festival bung sapulong ngani kita masa kindan dan bun bar kindan ke jepun isap de kibriu ke dong time jeng control barak kinwan rakyat tak kita kimar tuki kimar marat tuki mani hoi katena mereka juga tiu ke dong time control Netang punya orang tip bakat time control dengan kemahan kesemban suah kadang kalau pun kau kadang kalau makan kadang bisa secara seimbang man nak kejulung kat kat tiruji gedang i tang sen haus nam hajar kat kendai kai ke wajah pak mensang pasang kajing subas niu body mensang no kum gini bukat de jong ra ini jong tamasa long ban klik ne ban sai jong kat jong kitan kibiru sete niu ini waktu ka hakipur election hai hai control man patai kisnong walaupun beliau kita mungkin nyepin ba tentang kiwan penpai no ya ki karison kiwan penpai no ya ki pin ki kita isu ban buat umar dei uta nomor 66 kundai kundai kunta hi keladang ka khabu ban kali ki bon sik julai ban pesutu tei dialog ni nuru baji tu jek samla ban ketiu ban khot ya kinong jo kai partai ba ketika dong ka thai ma bro ko dei kadong jong kinong moy wan jong kadri wajuan wajun kin kelai lum kasintung kenung jro mata warka ke untong kana orang
buat kinon kok kini di kidong kita buat kita nak lembut kini kita kau bagi berkrima mana tu kenyat sejak non jangan bawa roh kamtan ke lapor orang tuan ai ke pesongkan waktu baik tujuan ban aji kesan ban aji ro yaki dong katanya teh ban promote ekam job kai pertai handai ki pencoba dei kan ni ke senjam ka ba ni kau set nak dong katanya kisah kamu teh kisah belum nam tak jingkoi bagi pada buat kadang katanya kita yang suka kemudian ban pencoba dari kiki belum hak ni kemudian hak jalan lolong terai sedang kir dan sab dan gajing ai awat bagus kemat ya di perenang elektronik media apabila keluar on cover ini ka conference kecuni dia ini ka Soplang Festival kabangin sabulong haka aku terik joko benai risau ada cara arulai kata hak ni kesini secan kamuan ha Holy Cross School Mongkondro te hak bidai begini kuma ya cukmat bahkan ni kendai kasihan ke benengkong nak kebenta cungi kuma ngimpat cuyo sngo hi menu bakla cudan ka Soplang Festival tinggi sngo bakal ade kebenta ke cungi bangin simya kasin cam ban promote uni Soplang bade cimbam tenrai ubangi na kanika dong berkatan ke cungi kamtam hai kita ki caka cungi ka Mongkondro area hi borok kawe kami bah uni Soplang te bat ki babun hi nakaleng ka cela ki syadiro ki latip ya ka cing bang chung Soplang bumi nak te ka caka ka cungi nama kata ni sungba ka cing penong cungi ka festival kan sa ketiu syu ha ki bidai bat kamar ka cungi festival bat le sieru ngila ban krim ya ka cingmut chung ka sorka ha ki bidai ban promote lane ban wat ki la inti kumnu ban nang ketiu syu ya uni Soplang kuncu ru ikinong rat Soplang te haki bede kini festival ngatrai ki kinong rat kinsawan bak kini ki brio na ki department nang ta kini ki riu Sempang ki riu puli kinsawan lang bak hadin chokne ngatrai ki bubun ki ikin sami na kini festival ki cing ki benefits lana ki cing mentoi ki bubun ki ba ngilak banyo yu Soplang bede bak kini ki cikot cikiam kumanitip kinong rat cungi ki tu ba kini kebla ham ba ki ong ba Soplang udon ya kata ka bor ka ba long dawai bala ban penmi sibun kani ka umbun nang kabenta ki long kemi nang ta kiwe pan ki ong rupa ni la ban sumar ya kini ki kenyang lani kiwe ha pok la ni bam ya Soplang dekat ba kesnap cung bat sibun kiwe de kiba nila banyo simen toy na Soplang lara kade ha bata su kamariang ban sebok kendo bat kiwe